Madre. Yeah, no. Na honam ye de. Nyamiadum, oh yeah. Enwumre Ejura to say. Oh, Nyamiadum. Obo the other room, Aboko. Nia nanu ada esiye ene de etoaso ema bamburi wabo anyo so baibofo eba ye tututu a ekoso eba ebesi enne anopei nananom etiase sei na mo ne baibofo no edi nkomo akwakoduru. Oh, yeah. Sanya nanam je asundua beba Ejura ha na odaruma barma oservidia tosimienu opre ediaba abakunu saba sasia no atubetwa. Enti emprempren Ejura te say yade abanbofo no wo ho mo brabra maso ase a mabru na koma abafom kakra ana asesei. Oh, abafom abanbofo no ewo ha enura no enim mfomso a ebaaye ya sa omo ambi nkora mienu no ekofiri mu na tusade a kono nyina woni tun sa abanbofo beba na omo bababo ye ho ban sabe no omo no bi beko omo ma mati obi omo maye ayi obi yakayaka de bia eti anu de si ya anum tu ho na mo panfo tu ho na mo ama obi anya no ho ntiase sabe ene obi this obi a ayo odibone ana osuro na tusade a omo no wo ha ebo ye ho ban nti efra no kwa nyina besi samre omo yo dwuma sene se omo ye bia no omo ni nam kromo etu pasa din komo dia se omo ye bia omo ye bani bia esie Mambani ahye osoafo a ohwe afisam so se enadu onhwe emfantu wana mampa abegyakuo bi na omuni di mu nkomo ehunu se de ensem no esitie na afi omumpo a ewosesa asotwe bi ne ekode ma omo a yede amomo nananom betumi akase mo ne mabuni adi nkomo a omenya twen honhom atwen na ekire bia nkwati kutame jami bia biu. Oh ade dia eno na da bia ohene kase sesa ina koye mienu abofra no a nipabonfo bi ekoku no eno no da ho ansana enura de nsusu a dede ye ne iba ya etuo ekoka wonum so no ewo ho now the ohine share say nipabonfo kodi ewu ni de ene otu okofa hin tene tebia e wa wirechem se abambofo no ebe yi na aba ni eno aso dia esisie dede na ye kosiye no ya ohine ti hu ya okro no nyina ye ti hu ya se akobasa na de ekatrom ne se abambofo ba be ye adwuma bia omo wi a omo do omo report eko omo de ko na onpanifo ene abanpanifo omo hweso no omo hwe report ne hu so asonse na benten ade a wuye ye de emfa soja mrakwa so ana emfa police mrakwa so a omo asotwe bi na atembisa ode bema enze obi amase nya de omo nam kromu ne atututuo ne yeye bibi na si ana akoba nti se ya de a obi echeda ana wani na duma mraso ana yeye de a sa committee a wo ka se Ejura mampani asonso omunya no omo na bibi on ma omaka omo susu a omo ahwere omo emma no omo nua no omo papa omo busia no eno so se committee ni hwem na se sabe akonhoma bi na wo mu so bi a ene amonye ono ne ka bi obuma konhoma oni ho ntugun so bi sesi a empa tutu akira ebe eze enese ye call hospital ho anopa no eno onyene berma oservidie eko hospital
onwa omo epurepura ya mienu bi edomo ko Confanachi Hospital wacho ombo wa ma say yankoma obia 5000 Ghana sky ana tete no 50 million 50 million sa omo fanye kakra obi ko akosra mu kotadia ne amana jina yi no omo fa tete o ne kase ne de ya ban beye no andi aban beye nti se de ade sran se obi anya abotre abanbofo no ye ko anyi ye ba anyi omo fum ye omo ye den ya onwa na boye ho bai eti se uno omo kokko ana ukotene tintin a wo ya no akwayin because bibia ba sojafo ani prosipoi omo na boye ho bai nana wadama enyume ye dase musumndase nana osay koju ansabie the second Ejura Nifahene eno no